President u langutane na tsevu wa swivutiso leswi a faneleke ku swi hlamula. Xivutiso xo sungula xi ta huma eka Thabo Muntle wa ANC. Muntle u ta vutisa President mayelana ni hilaha mfumo wu nga kongoma ku tiyisisa hakona leswaku nyimpi exikarhi ka Russia na Ukraine a yi na ku onha ngopfu eka ikhonomi ya Afrika-Dzonga, ni leswaku xana mfumo wu endla yini ku seketela endlelo ro hlanganisa matlhelo hinkwawo eka ku tani xitshunxo xa matiko hi ndlela yo rhula. Xivutiso xa vumbirhi xi ta huma eka murhangeri wa DA John Steenhuisen. U lava ku tiva leswaku mfumo wu teka magoza wahi ku phalala vaaki eka ku tlakuka ka ndhurho wa rihanyo. Kasi xa vunharhu xi ta huma eka murhangeri wa EFF Julius Malema. U lava ku tiva leswaku hikwalaho ka yini President Ramaphosa a suse Commissioner wa maphorisa General Xandla kambe a tshika holobye wa maphorisa Bheki Cele hambileswi ku nga na xiyimo xa le henhla xa vugevenga laha tikweni. Kasi xivutiso xa vumune xi ta huma eka murhangeri wa FF Plus Dr. Peter Groenewald. U lava ku tiva loko ku ri ku President u ta thola vativi vo kala va nga ri va mfumo ku endla nxaxamelo wa yimela ku langwa ni ku va endla swibumabumelo eka ku thoriwa ka Commissioner lontshwa wa maphorisa. Xivutiso xa vunharhu xi ta va xi suka eka xirho xa palamende xa ANC Vice Jacobs. U lava leswaku President a yi ambela hi laha ku nga ta tiyisisiwa hakona ku kula ka mabindzu lamatsongo. Xo hetelela xivutiso xi ta va xa xirho xa palamende xa IFP Mukhuleko Hlengwa. U lava ku tiva hi ta makungu ya mfumo lamantshwa yo fambisa tikhampani ta mfumo ku tiyisisa leswaku swilo swi famba kahle. Vativi van'wana va tshemba leswaku President wo fanela ku tirhisa vativi ku thola Commissioner lontshwa wa maphorisa. He has shown his preference with the appointment of senior officials over the last 2-3 years by making use of a panel of qualified people to advise him. As far as the police is concerned, I think the panel should comprise of persons that would have the following expertise. There should be someone with a solid policing background, someone with good expertise in terms of management, leadership, and so forth, and then someone with a good legal background, such as an advocate or a retired judge. Tshamo lowu wu ta va eholweni ya Good Hope epalamende.